tukang kedo ya. Cewek. Hai. Bapakmu tukang kene ya. Woi. Dan memunyi. Egen. Sekek. Aduh lagi dolak ada bunyi. Kau tadi dangap. Ya nawak dari lagam banget kene. Anyalakan ama kabar uli bangkyang adi. Adi mah kabar. Ogah. Masa bencong aja. Puci, apa tuh? Apa sih ada? Ada beler-beleran nih. Aduh nak ngelem kejit Mau Gusda. jalan. Mau jaga. Bejaga-jaga. Bandar Sumping. Siapa dulu? Bingung. Ada menyengat lu. Oh, nah. Bejaga-jaga. Nyi dadi apa? Ayo kita bangun dong. Lihat. Kepak jelung Pak. Oh, kamu paling sakti. Saya mah dari pelawak deh adi sekegungi. Sekegungi. Sekegong gitu nih. Apa? Sekegong. Pesegegong. Ulinya cai dan pasar. Bungut cara buayo kada lingah. Sing yo cara buayo. Buayo cara yo. Ada. Kali ke tempat terjadi. Banyi nih. Aduh. Dan naik gitu. Pelor dia di dongso ke timpale. Woi dong sogo di paling. Nyi udah mendidih kadang mulai aja beger jo. Ulinya. Iya kan deh. Adi galak di polone kedek basangnya slenger ngotne. Cicing ini no. Oh, Woi. Berarti anak kan cicing orang. Nih cicing. Nih. Nih cicing nih pitbull. apa? Pitbull. Adi pitbull. Sing ada play. Play cito. Enggak. Ne pitbull to shih tzu. Enggak ada. Gabungan doang. Apa? Bullshit. Jogati cicing. Cili dan pasar. Neuli Badung. Cili aja. Uli Bangli. Bang. Bedikin muakang bungut tuh gigen cibu kecak gitu. Adi meci adi. Adi nyi kadek marik nyi orang Bangli. Kayak maksud nyi. Apa sana nyi jak Bangli? Ci sekenal nak nyi apa beci? Nyi, nak lo, Nyi. Halo. Ah, Bangli. apa Bangli? Ya jelas Bangli budo. Kan budo nah. Budo. Karena sampai rumah sakit Nyi jiwa. macam-macam nyi ngawak-ngawak orang anak budak gumi sakti di tengah dia cetek nas nyi. Maksudnya? Gitu, ingat nyi. Dong awang-awagen. Tugas mah belanja wah. Ingat. Kepakan Bangli ya. Begitu? Bukan Bangli bu pindah Jani. Hijau. Pekan Jembrano. Weh. Adi juang pakan Bangli nih. Lacur saya lapakan saya ngomong di pakan. Oh, Cing ide pase. Ben maci. Ide pase. ombak. Apa? Ombak. Maksudnya? Ombak. Ada nih ban ombak. Adi gitu. Om yo mbak yo. Nempel lo bungut ya. Bungun, ombak. Itu nyanyi nampukin desa rai cara dolong potongan. Iya. Dolong punya dolong. Si dolong. Nah, man. Ini soroh do mas ya. Dongkang. Dolong. Apa anak cene pades ne papat menjalan encok-encok? Dongkang. Salah. Apa tas?
Avatar ketuk. Kayaknya punya apa tar? Kayaknya punya apa tare? Sekek sepuk. Weh, cicil melengah. Dongkang salah. Avatar salah. Kata Kata salah. Aman? Apa? Emplekan salah. Apa? Apa? aku nak kecak-kecok membatis. Aku salah. Mang pertanyaan mau Bisa batik awak. nih. Boy ora haji lagi jo. Uli negara engke. Itu konyang kedek. Punya ketara. Emangnya nyuli je? Buleleng. Oh pantas. Engke. Buleleng. Oh. Bu. Bu. Bumi. Leleng. Mereng. Buleleng. Bumi yang mereng makanya lu mau beleleng sedeng. Mai. Saya ada unduk. Adi. Aneh benar bangli aneh sedeng. Adi kedok. Karena sampai rumah sakit jiwa. Oh. Hanya nak budoh aja nak sedeng yang kita ngorto. Oh. Uyung dini. Aku jak telu nak tetap uyung Tetep ragu uyung. dini. Tak 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 tak. Udah mau lihat nenek cang orang Cibuduh aja sedeng. Mererot aja onyanga mererot. Weh konyangan. Mererot sing tadi saling wale-wale. Mererot. Main ake rerodangan aneh. Iban dulu itu Iban. Dini. Sing maju angang bede. Apa? Nen malu campur takone. Nih nyonyonya di. Weh, dia ketarangan. Ada nak lu menyonyo dini. Nih ya suut operasi kanker payudara. Ngawak pengucia. Saya kita belek nyonyone. Nyonyo apa belek? Nih kene ya. Adi cari kemunga di. Kemungane. Kebungane. Nih, busan matuane nyusut piring. Begitu nyonyo sing ada begitu marah pengumuman piring matuannya kejemak polone. Polone buisen. Oh, polo matuan ini yang nyonyo itu. Sing maksudnya kan pengumuman piring nih. Piring nih. Cicing cara paling lungo deh lokat bangli nih. Biasa aja. Ija dodo bangli itu sebenarnya budoh. Iya budo. Adik kulo bangga ngamah. Adi, Sing nawan ci. sing. Maaf begitu kuancang lali ke bangli. Oh. Begitu kulo bangga ngamah. Ya jelas. Hah? Kulo kan kulo bangga mah. Saya kulo. Maksudnya kola bangga ngamah. Len bawa dah sedeng bedikang usul. Oh gitu. Borancang bangli itu nak gumi tengah. Dan ini macam-macam asal beli ni ngomong sama pelingsu dan bungutnya. Lamun nyimak itu ngomong. Gumi bangli ya. Ngomong nih benar nih nah. Orahen. Di negara aduh gue nih nak ngomong kata gue. Bahasa. Salah ngomong. Begitu. No tabuan. Oh, Coba jemak ya. Begitu. Tabuan. Juk ya. Begitu. Nah, yen rasio melek mai. Apa? Ras. Nas. Apa? Nas. Oh, tenas nih. Sing bisa ora tenas nih. Oh, bisa aja. Contoh. Nek ras melek mai yo. Tenas nih. Ah, badinga yo. Badingan. Begitu. Letak kemu. Nah, yen subuh jet melek kebungut nyi. Ngena jet nih. Ngena jet. Begitu. Tuh bus pesat. Nyabu bener ngomong. Si besar bungude. Maya. Iya. Ajaknya ngai luluhnya. Luluh apa? Ngai luluh. Tawang anggo kena. Anggo kena. Anggo melester bungut cairnya. Melester sih perlu plesteran. Nen malu nyin metakon nak nyi benci metakon nak nyentuh gitu nae. Oh nyentuh. Nyentuh. Takonin ya takonin. Takonin Loh. Gula daji rada bawang ada. Apa tuh? Cilemu bangli ini petau kenapa wah? Kula ada jirada. Nyanyi sebenarnya dua dini. Yang dia nopi. Dia nopi. Hai get nopi. Ai. Bapak, kamu sogadar ya? Apa? Sogadar. Apa gitu? Sogadar neng. Sudahkah? Kok berubah tuh? Nah. Hai. Ya. Bapakmu pedagang madu ya? Kok tahu? Karena senyummu manis sekali. Ya. Bapakmu
Pedagang madu ya? Kok tahu? Iya, karena bodimu kayak kungkungan nyawan. Jenang cicang orang cicang nyawan. Ngengai kan. Lain cowok. Hai. Aduh gini seneng dia. Kok tahu? Oh dia. Karena nasi Sepan kan? Nah, kone nak malu cara cambusan tuh saya. Oh, cara Bapakmu tukang kini ya, gitu. Oh. Bapakmu tukang gitu ya, gitu. Cewek. Hai. Bapakmu tukang kini ya. Woi. Genggen di mana? Ngajain. Cing, ngajen. Tukang kini itu cara penganaian sih tukang kini. Ngajain usah tukang kini ya. Sih dari tukang bubu awak. Ceritanane Contoh. Aku cerita nane. Contoh, dinguang contoh. Hai cewek, Hai. bapakmu kontraktor ya? Kok tahu? Ya karena kamu telah membangun istana cinta di hatiku. Hai cewek, Iya. bapakmu kontraktor ya? Kok tahu? Iya pantesan limanmu kakah terus liman kuli. Itu contoh. Cewek. Iya. Bapakmu kontraktor ya. Kok tahu? Pantesan kamu ngetor gitu kayak cicing semprot spritus. Orang aku ini Ini apa? Sing itu lagu bang. Nagu. Oh cik kan gua mengenai. nyen naga mengending. Cap. Si mengending. Ah. Tukang kibote. Apa? Tukang kibote. Tukang keyboard. Tukang keyboard mundur kan? Hah? Tukang keyboard. Bungut melelenge gitu. Cina ge mengending jat lu. Hah? Cek cocok. Adi? Nak beleleng paling cocok ke mengending. Adi kita Iya sama- dong, dong. Iya, nak beleleng coba yen lomba mengending pasti juara 1. Adi gitu? Contoh nih. Contoh. Contoh. Coba cek di kuncinya. Bos badan. Teguh angang bedek penekang. Teguangan. Benek. Penekang bedek kuncinya, penekang. Teguangang, kone, teguangang. Dicarum. Kuncinya. Semut-semuti merero di temboki. Oh, itu nak beleleng. Nak beleleng mengending. Semut-semuti merero di tembok. Oh, serba E. Coba nak bangli mengending. Wih, banyak. Ingat. Aru semut mariro di tembok aru. Saya cocok. Semut ada, bebuang ada. Begitu. Kerja banyak lati. Maya nak dan pasar. Semut. Marero di tembok. Itu nak amau semute. Semut merero di tembok Maya saya cocok. Tapi kan negara udah bahan mengenai kita. Adi gitu. Semuta. Oh. Merero di tembok Beler-belera. Jek ngangah kena tabya. Cing udang sejatene. Sekek sepuh. Peot. Apa penyok? Lengar beline masuna sama sumaren buluan. Puluhan. Lagu bang lagu. Hei, naikin rayu nah. Nah, Dekun rayu. Ambulan subeliwa. Cing. Abulan. Ambulan kada cinguing-nguing. firasat tiang berapi-api, curiga deken nadi, didu bermain api. Padahal beli sing kalbani, macem-macem diduri, dua adile sayangan beli. Masa gitu. Firasat mula jelek uling bibi,
sinagati ontal cara sampi dan memunyi sekek Aduh lagi dolak ada bunyi. Saya nyambung ke jijik. nyambung tegul kone kuri kan buk sekek peo Sing peot lado-lado nih. Pecok. pi dewa ratu aku tugas ketemu adik meruduk tangkap beli cekek paras adik kadi widodari pungut adi mengenci tepele 5 senti dadi mangku istri di Merajepati rasa beli penasaran Adi penasaran. nanging dusin adot Adi sengot ngelahang nih kenapa? begitu nawangnya alasan Ah. nyen nawang ben mani nyai mati ngalahin beli kewah gati lagar ngelinggi hangadi Adi kita. dirong telu beli dua wenten ketigang diri Benar, nyeken. Bunda bapante ragante sing ade bencong de diolas de adi sudah dinabangsi Enal si pelik tuh yen di ngelinggi kange sing kewah manu dadi beliang empet rong glune jain tulisan bencong tuh ada kos-kosa Weh, kos-kosa. yen andi kewah ada wangci enggak di nunasang raos Adi kewah. mulut anggap nah yen nyi anggap mati Ah, wih. ada yo anggap mati yo Anggap. ge Oke. saya anggap nyi kan nak lo seken Ah. nenek bu mapus beli kakak yo Weh. anggap yen yo mati Anggap, yo kan anggap. nak lo nih anggap yo mati nak lo sujati nak lu sujati mati Mati. kayang berdua ben bidan Hmm. perti sentano cucu-cucu konyang nakonang ke balian konteng memandru balian konteng Engken. singe pakulun sana maling ere gunung agung ring bulakan agung ring danung agung ring pulau dalam akuri ring pulau dalam puri pakulun padu ke batara sana maling ere bulakan agung Engken dah. Engken dah. ide mako si dadong dakone dadong mako angon sik Oke, tuh. Oh, mako dah. Oh, ya, dah, nak lo. Oh, ya dah lo. yen anggap si mati nah yo bu anggap anggap Anggap. gelas ini Gigi apa kena don gitu. tapi cara layang ABB ya kena don Tumeyane nih alet pergine bungone kecong. nah sengken anggap iya mati anggap ge Itu mati. karena muani Ah. muani sujati Benar. memantra ben Keke mantrane. singe pakulun sale maling areng gunung agore bulakan agore pasar agung pakulun sane maling kareng kore dalam makori reng boda batu kau sane maling areng basake Keke dah. cu bangi deh kak roko si cu Oh, peka nerau. Oh, peka niki. Oh. anggap yang dia mati Yen biang yani. memantra Nyi mati adi Ada demen. ni kenal dia. Saya cari menang aja gilirane gitu penasaran. benar bang Bang, ya dia mati. Jadi dia mati. Ya dia mati, ya dia mati. Pasakan dia mati ya kan. memantra ini Keke. baliane Heeh. singe pakulun sale maling kareng gunung agung ring bulakan agung areng go beji agung idik siapa yang manggilkan ya tapi itu mantrang salah adik ada yen ngeloe
poin bencong tuh ngerauhe pengeraganin sing ketok. Iya. Sing nak simpel mantra. Ya kan? Mati ketuk. Wah, yo mati kedua ini. Sekenang jo nalu orang bencong begini jegege. Beli kela di dangat-dangat. One. Yo malu. Udah beli gumine panas jati. Banyak. Kan dong. Udah Pan- beli gumine panas gati. Banyak edes. Daran paracetamol. Banyak. Cang mageneng. Nah, Udah beli panas kan. Lo nak lo udah. Udah beli. Bertegah. Ene pa. Nenek Pak. Sing udiang do jadi Wes bawah. tengah kono. Nah terus pakai nama bulan picong dina nah. Banyak kita bangkang polon. Udah beli. udah beli. Udah beli. Udah beli. Dun. Ayo Tes selalu do. Mana lu nak yo tes vokal do. Re Mi. mi Pa. sol La. si Do. Do silapin cepak ko. udah beli gumine panas gati. Asing lengane Badannya masih longgar. Yang masak berpesut belum harapan. Yang lalu jajahin rebut. Apa buin lagu negara-negara yang memilih bidang ibadah. Subetawang legune kalah-kalah. Meong. Lo mesarik medane bawah-bawah. Meong. Leku jani tenas nih bonglah. Wow. Selat celana isine badun salah. Nanging beli dinilakar saya karena kepin sasaran legune nyeku. Tiang dosa tebarang beli. Dalam pingin pasing maajohan. Yen tiang dadi punya jembatan Jos. Cing hujan loh. Awak yang kene. Araga Jadi dari dangat, Jepang. dangat. Awak kal jadi dangang. Sing udah nak tinggrek kayak gitu. Engken. Kamu kesiapa? Kadang ada dangap-dangap ngapa bunga matahari. Sing. Awak nanya hawa. Jangan jauh. Pindah awak ketemu di negara yo. Aku orang lain. Awak bakal oyong. Depan bangun awak. Bisa yang lain awak kemilum lain. Lalu oyang lalu telah bayu nih. Mulai medar. Mulai bayu, mulai medar. Nyomonan. Jadi apa? Yen tiang dadi punya jembatan Ipondal Kal jadi dangang. Omo kabar
Jadi apa? Jangan. Ada dangap-dangap kedo. Belikan dadi dangap nih. Engket beli. Maka bernyelekot di bang yang adi. Rodol. Gitu. Oh, ternyata kedo. Sing, Ih, cedok nih ngajak nak mani. Jom. nek dangap wis ames. Kudawan nak wani rodok. Sing kingking karan pang banyak bencong nih. Yen awak dari dagang bangap kene. Ikan. Anyalakan ama kabar uli bang yang adi. Nanti mah kabar. Ogah. Masa bencong aja. Jani tiang subenawang di penjahat napajang liap lipi gadang. Belakang kamu cia. Ada sih kedo gede nih. Misi O belakangnya misi O. Oh misi O. Ah. Jani Weh, nalu. Celebone deket wange. Sing masalahnya mangan. Celebone. Apa rene? Celebu. Celebakin. Celebo. Debudo. Hedude. Aduh, gua Misi berubah. O. Misi. Jani tiang subenawang di penjahat napajang liap lipi. Oh. Adi gitu adi. Di kedo dia. Sing ditu nomor so. Oh, artinya lipi pamisi Lipi, gadang pamisi O pamisi Oh. gadang. Bawaan ya bawaan. Nah. Bawaan lipine. Lipine bawaan. Ah. Oh, Jani adi subenawang beli penjahat napajang lipin beli bawa sajan lo demen lipi bawa gadang lipin beli bawa gadang lo demen lipi gadang bawa lawak lipin beli gadang. Gitu. Diam kau bencong. Salah ibang ngejang itu di Sing terakhir. dadi sombong meredadi anak sugih kurane sing dadi silih. Awak Sing dadi sombong marep dadi anak bencong badon salah ningaleno. Ane benang ne menang. ban baludu anget gati. Jani tiang subo itu yo. Susu. Nih, marado nak jegek-jegek awak ji ngerayu. Kene nak. Jelek muan beline liunan wale diang jatuh hati jelek muan beline liunan wale diang sing peduli. Aja adi sing saya dengan raos beline. Dua lebih hati mas kiwat mantu beline. Gedang nase. Sorry. Mau bade. Teras balik. Teras balik. Sing. Bandengan. Peot. Nal, Cina naik. Gumi sedang gawat dan dicicak. Penasaran panas. Ini sini nih jadi. Hajar. Banyak lah. Aduh, kadi.
aja sempong. Nyi sakit bocah no, lihat lebih besar ya nanya. Bodoh beli jual pirang. Jadi apa? Cang lah munyi dulu mah. Oh begitu. Lo. Ngedok hati. Ini kalau nak termos jaganya ujung ini. Ayu jagek dewa. Yang orang jagek. Jero anak istri mah kekalih. Inggih. Pusira jero niki wenten riki 88 Alesema daran kenyum manis ngemuk madu. Ini orang cara kungkung Sekan mulu jegek wah gobani dewone adi alis medoni daran kenyam manis ngemuk madu. Ngada balik Didian dan sias widadari. Yang dadari uli. Oh dari Ye. kira kau apin rakyat sugih. Yang dadari niki dadalu. Kayak gini. Hei, lo beli demen jai lo. Weh. Niki. Oh nah, ikan Beli demen jai lo. beli di mana jatian? Catat Kon beli teman saya. Sing beli teman janji. Catat nih mungkin. juta. Lo Ya. beli biarpun beli dari pengayam beli nak sugih. Apa beli ngelah? Sugih. Sugih, kinan sugih di Sing kuangan apa? Marah ilo oramu mobil teko. Ah, orang Marang orang umah. Marah ngorate tenges. Jelek saja beci bulungan acan oleh cewek. Nah. jero anak lanang sarana tiga. Iya ada si Dauni saking negara Kediri. Kediri. Banyak di Kediri. Ya. Aja tadi dulu. Ah. Oh, kita apa tak gidang dia. Apa tak ge hilo? Nah, dengan dia. Lenan ken bulan aja bintang tak ge hilo beli hidang di sini. Gidang beli gisin. Ah. Iya beli. Beli. Ya. Itu jadi dia malu dia anak wanta ada dari beli. Ah. Sakewala kene beli nak adanya pengide anjak beli saja atau berano terus tua sing abot yang mati. Menapa tak ge Iya hilo? besar tak ke tiang kita boleh ngisina. Apa tak ge hilo? Rita kalau raga mau kerap kambing itu, iya katanya. Nah, Rita kalau mau kerap kambing ada sabuk mau kepakan dulu. Sambo tak ge hilo. Ganti Sing nah. ada nih lo. Apa mau nganti mas? Ganti. Tipis. Sing. Orang nak pes kau sing bakalang mati besar kan pengide tiang sekan dengan ngisinan. Apa kau nganti itu? Apa Ada nganti? beli, mumpung beli dini dijaga kediri, ayang sok tiangin. Apa? Bungalan Prabu Erlangga angon penjajakan tiang. Iya. Wah, ini ngandet. Ini sebenarnya bani ngapak-ngapak yang usah menyigo gitu. Iya kene undok nene sing ada lene. Nyen, Irarung. ya, dong nyai larung, dong jelemu kok kene ngematiang Gusten wakene Partai Madri. Karengeng. Nih, jelema di kene-kene. Kicap bang bedek bangko jejak lu Eh. kali ke Partai Madri. Mulut yang sing sakti aja keluna. Oh, Mulut yang dua manak sucin canget tohing bumi di diri. Benar. Kalau yang cang man ngamuk boleh nyi. Main jangan mungkin, Biarpun nyai udusa warung. Apa warung? Lu bisa apa dia? Rarung. Rarung. Warung. Cai dia mamane Jadi kene nah. Donyi kenal malu barang idang alang Gusten wakene Partai Madri. Kene carane. Wakil nomor. Ya, ada jelema di kene-kene. Oh, wakil mati anak. Ya sakan nyingo sakti. Jejak si berani ya. Cina telu takut. Yang sing takut mati melane bumi. Jadi gini. Cang nu ngelah pepatih paling sakti. Oh, kene ada rai. Pula saja patut sih raga matian kene-kene pangidang yang lapar mongke sing lah popate nu. Mongke sing lah tepe ujang. Jeretang kau ke mai? Nene mau diwas tek-tek. Cang nu ngelah patih tas karo maguno. Jeretang mongke saktene mai lawan iraro. Oke. Antia. Antos. Dijok kan Jadi boleh pernah den iraro. Antos nah. Awak sih takut mati, awak nu begitu hidup. Weh, cangnya pasukan berani mati takut lapar. Tahu kan nak bocian antos.
Adi, main Adi yung